Hai semua, hari ni saya nak tunjuk macam mana nak print medication coding template from SharePoint menggunakan Canva. So, first kali you all pergi ke Care Clinic SharePoint site, macam kat sini. You log in guna either your personal, kalau ada personal, kalau tak guna your own clinic official email address, login dengan password yang sama dengan you punya klinik punya email tu, Outlook tu, Microsoft punya, Okey. Bila sudah sampai di sini, you all pergi klik dekat butang clinical governance dekat sini. Bila you all klik butang clinical governance ni, you akan sampai pada page ni. Kat sini dia cakap welcome to clinical governance site. Dekat sini ada butang yang warna biru ni. You all tengok yang butang yang nama dia charts and form dekat sini, butang biru yang ada macam pensel dan kertas, charts and form. You all klik dekat sini. Alright, tunggu kejap. Dia akan bawa you ke satu site yang nama dia forms, checklist, charts and templates. Semuanya ni form, chart, checklist ataupun template ada kat sini. Dia ada macam banyak lah form, checklist, nak cari satu-satu boleh, tapi nak senang you all pergi ke atas. Hari ni ada butang cari ni, browse, search this list. You all just type template. Bila template ni, search for template, ada dah keluar dah. Ada vaksin label stickers ataupun farmasi label stickers. So just klik farmasi label stickers lah, ataupun template kat sini lah, nama dia farmasi label stickers. You klik kat sini, dia akan keluar macam ni. Alright, dia ada dia punya ni lah, dia punya document name and everything. Dia ada link direct pada dokumen. Tapi you all scroll bawah sekali, bawah ni semua ada attachment yang boleh kalau you tak pandai guna Canva, you just download satu-satu lah, banyak kerja sikit. Tapi nak senang, you all kalau dah pandai guna Canva, ada yang section second last tu, link to Canva. So you click link to Canva. Klik that one, tunggu kejap. So dia akan bawa you ke this site, Canva site lah. Kalau you ada account, memang senang lah, you dah biasa buat kan. So yang ni dah ada template semua untuk medication labeling ataupun pharmacy label stickers lah, right? So kat sini you all boleh edit, edit nak letak nama medicine, dose dengan expiry date. Saya bagi contoh lah, yang kat sini ada all together dalam satu link ni ada 14 pages. Semua ada kat sini lah, eardrop, vitamin, apa lagi ni, banyak lagi lah, GI, antibiotik, you scroll yang banyak lah. Saya bagi contoh macam mana nak buat. First, kita guna untuk first page dulu lah, ini untuk contoh. Katakan ini adalah page 1, ada label untuk chronic condition, untuk ubat untuk sakit-sakit kronik. So contohlah kita ada ubat amlodipine contohnya, kat sini saya dah letak text box kat sini, Kalau you nak buat macam mana nak cari text box, kalau you dah biasa buat, dia sebelah kiri ada kolom, kat sini dia ada template, element, text. Yang nombor 3 tu, text tu, pergi kat situ, dia ada yang add text box. So just click add a text box. Bila you klik kat sini, dia akan keluar yang tag warna biru, your paragraph tag ni. You kena pandai bawa pergi ke tempat sini, Alright, ini contoh lah, contoh. You boleh adjust punya box, you boleh tulis lah. You punya tablet sini tak ada tulis tablet dah, tulis nak tulis tablet pun tak apa, tablet. Kalau besar kena berapa besar lah, caps lock, tablet, amlodipine, macam ni. Then you highlight kan, kalau you rasa nak tukar dia punya bagi cantik sikit, you pilih lah apa jenis yang font yang you nak, kita bagi yang terang, yang biasa you tengok lah. Ada Rubik,
ataupun you nak yang biasanya Arial pun tak apa ya. And then ini you boleh boldkan dia, and then you boleh change dia punya size, font size ya. Nak besar mana boleh nampak terang sikit. Okay, you nak macam tu, you adjust sikit lah bagi tengah. And then untuk the second row you boleh apa tu, duplicate je lah. Ada duplicate ataupun copy, duplicate punya font, ada duplicate punya apa tu button kat sini. So untuk dose it depend lah what dose you want, like 10 mg, you tulis sini 10 mg. And then you the next pun you just tak payah just duplicate sajalah, duplicate saja untuk expiry date ni, buat ke bawah. And then depend what date expiry date box tu you just put here lah. For example lah, saya letak sini 21 bulan 3 2027. Ini contoh ya. And then ini adalah warna macam tak ada warna ataupun warna putih. So untuk chronic condition you lupa balik kepada you punya infografik untuk jenis-jenis ubat yang kategori yang berbeza. Saya rasa chronic condition warnanya merah, saya kalau tak silap saya. So kat sini pun you boleh tukar warna dia ya. Contohnya pergi kat sini, you highlightkan background semua tu, and then you pergi ke sebelah edit ada colourful macam warna-warni ni, you klik itu akan keluar warna. Then you pilih lah warna apa you nak ya. Selalunya ini kita ikut warna kita punya qualification coding lah warna dia warna merah. Oh, memang merah terus lah So kat sini you memang dah tukar warna untuk background dia, and then you ada edit nama ubat semua. Dan now you are ready to you habiskan semua lah satu page ni untuk kata example lah, contoh sahaja. Saya dah tulis kat sini amlodipine 10 mg, expiry date pun dah saya tulis kat sini. And then bila you dah ready, katakan you dah isi semua sampai ke bawah, untuk first page ni you dah siap, then you boleh download lah daripada gambar directly. You pergi ke butang share yang sebelah kanan sekali, ada butang share kat situ, just klik dan dia keluar macam ni. Dan you akan klik ke butang ke bawah sikit, bawah dia download button kat sini, download button, klik download. And then you choose untuk print out you have to download macam PDF standard lah. You choose PDF standard. Lepas tu dah ready, everything okay, you just download onto your PC first. Download here, so it's downloading now. Just wait for a while. It's downloading this document. Okay, dah ready. You boleh buka dokumen tu. So here the document ya. Now you are ready to print. Either you nak hantar untuk laminate, kalau ada mesin laminate, you laminate first. Ataupun yang tak ada laminate pun, you nak terus potong, you print out dalam punya printer yang ada warna lah ya. And then printer yang berwarna, kemudian print out di mana guna warna merah di sini. And then you happy with design, and then you just print out, and then you potong, and then kita letak kat bakul yang berkenaan lah. Ataupun kalau tak ada printer, you bawa ke kedai lah. Ada you nak laminate ataupun print sendiri, it depend on you lah. Alright, itu saja. Terima kasih.